Evo nas opet, pozdrav narode, dobrodošli u još jednu epizodu Football Menadžera, reprezentacija Srbije. Slijedi nam odlučujući moment, dakle novembarski termin kvalifikacija gdje ćemo igrati protiv Sjeverne Makedonije i Engleske. Dva odlučujuća meča, pre svega ovaj na strani protiv Makedonaca. U prethodnom ciklusu, u stvari u prethodnoj ovoj akciji reprezentacije odigli smo jedan meč u kvalifikacijama gdje smo savladali Rumuniju 3-1 i vrlo važna pobjeda, i pre toga smo imali jednu prijateljsku sa Novim Zelandom, jako dobra provera pred to. Evo imamo situaciju na tabeli, dakle ovako, 8 utakmica treba se odigra, Englezi su se već kvalifikovali posle 7, imaju 6 pobjeda, jednu nerešenu, 19 bodova, mi smo drugi sa 11, Makedonci imaju 8, nama je potreban bod iz ove utakmice da bi prošli dalje, jer u posljednjem koliko osvojimo bod otići ćemo na 4 nedostižna boda Makedoniji, tako da nadamo se, mislim iz ova dva meča mi ćemo ići na pobjedu protiv Makedonaca, to overimo lagano bez problema. Ne možemo biti prvi u grupi, ali nije ni bitno, bitno da se plasiramo na Evropsko prvenstvo, to je cilj ovog, to je u suštini bio cilj ovog sejva, dakle da odemo na Evropsko prvenstvo i odigrat ćemo Evropsko, ukoliko odemo to će biti onako, eto, da zaokružimo ovaj save sa reprezentacijom Srbije. A vi pišite u komentarima kako vam se svidjelo ovo do sada, kako vam se čini uopšte ova ideja, i pišite šta mislite, šta bi mogli novo nešto da snimamo ako vam je ovo bilo interesantno do sada. Okupili su se reprezentativci, dakle 16. novembra krećemo sa pripremama, neki problem ima Radonjić. Evo ovako, ovdje se preporučuje šta mi da odigramo, kako da odigramo, međutim ja neću da tu neke preporuke, ja sam ovdje ipak menadžer, da kažem selektor, jel? Ovdje neki rezultati kvalifikacionih mečeva koji su se igrali također u ovom terminu. U našoj grupi Rumunija protiv Farskih ostrva i mi smo protiv Sjeverne Makedonije u ovom meču, dakle idemo na izbor ekipe. Ovo je sastav koji je igrao prethodni meč, igrali smo napadački, nećemo tu ništa dirati, sve ostaje isto. Da vidimo šta ćemo, što se tiče njih, oni igraju ovu formaciju 4-2-3-1, ta 4-5-1 što bi ja rekao. Naravno pritisnut ćemo tu njihovu, pošto igramo napadački, pritiskamo štopere. Igrači probat ćemo samo ovako. I ovako, i Nestorovski čuvati ovako, i samo da vidimo ko će čuvati Nestorovski, mislim da je tu, ne ovako, Milenković, da. To je to, sve je spremno, krećemo na meč, ništa nismo menjali u ovoj situaciji, taktika je identična kao na prethodnom meču, ostavili smo istu ekipu, sve smo, dakle, postavili na istom mestu. Evo ekipe, da vidimo tu samo malo što možemo reći. Evo sastav, dakle Makedonija, Dimitrijevski, Rufati, Musliju, Ristovski, Alijevski, Nikolova, Demija, Šegovski, Bardi i ekipa. Kod nas igramo ovako, to je taj naš sastav i krećemo. Prvi posljed za naše. Vidimo kako će igrati u stvari Makedonci. Onako nešto malo povučeno, pa na kontru pretpostavljam. Da, nisu previše agresivni, zato mi moramo napadački definitivno. Evo Ristić pas za Tadić, može li Tadić iz drugog plana, ali paze na Tadića. Znaju da je Tadić jako opasan, ubacivanjem iz ovog drugog plana izuzetno može biti opasan. Kakva greška Milenkovića sad. Otkud se Milenković našao tu i zašto, ne znam. Ali dobro, da vidimo kako ćemo odigrati pressing. U kojoj mjeri možemo to da pritisnemo. Ristovski treba to zatvoriti. Moramo disciplinovano u defanzivi, ne smije biti tu kikseva, zato smo i menjali formaciju sa 4 pozadi, iako mislim u suštini sa igračima na toj poziciji imamo problema i u stvarnosti. Sam ovdje probao nešto da izvučemo od onoga što ima.
Mislim, pitanje je koliko je on možda izvodljivo u stvarnosti, baš ovakva ekipa. Evo, Tadić je fantastična, kakva šansa. Tadić iz drugog plana, to je njegova igra. Za sada kontrolišemo situaciju. Eraković je ovdje loš neki potez. Moramo to da zatvorimo. Sredina ovdje. Zatvarajte. Šansa za Makedonce. Prva pretnja. Napadaju po boku Makedonci. Moramo to da zatvorimo. Tu smo. Dobro, nije ovo neka pretnja, udarac iz ove udaljenosti, ne bi smeli ovako da primamo golovi iz ovakvih situacija, međutim, nakon onog početnog nekog starta dobrog, sad smo malo stali, opet Makedonci s nekim prilikama. Duga lopta, ovo ne sme ništa da... Ne, ovo, moramo da zatvorimo, zatvaraj to, dobro je. Dobro je onako, eto, ovih prvih 10 minuta Makedonci su malo preuzeli sada situaciju, mada i dalje igraju to na polu kontre i kontre. Mi ne smemo da dozvolimo da primimo gol ovdje. Nikako. Evo dobrog napada, višak na strani, Kostić, zatvaraju Kostića, ali centar šutira Sergej, može li? Ne može, dobra akcija, odlična akcija naših. Odličan višak napravljen na levoj strani, Kostić, to je ta igra. Ovdje Radonjić isturen opterećuje tu stranu svojim prisustvom, pre svega sad pitanje koja je forma Radonjića. Može da bude ako faktor koji će nešto prelomiti, iznenaditi. Evo jednog napada Makedonaca, udarac preko gola. Rumenija vodi 2-0 protiv Farske Ostrava, to je utakmica. Stvarno ne može biti nikakvih iznenađenja. Sa dosta igrača idu u taj napad Makedonci. Mada za sad ovo nisu neke velike pretnje, ali... Ali napadaju, šutiraju dosta često. Evo Tadića i Mitrovića. Sergej mora neki njegov pas. Kakva šansa, ali offside izgleda bio. Da. Offside izgleda bio, dajde prvo samo da zamenim ovo, možda će nam značiti ovdje taktika. Ovako, samo da vidim. Ovako možda. Da prvo odigramo kratki... Evo gola, da, Tadić 1-0. 1-0, nema gola, poništen gol. Nismo vidjeli zašto je poništen gol. Da li je bio offside ili nešto drugo već. Pokušaj pasa za Radonjića, nije uspelo to. Završnica prvog poluvremena, dakle poništen nam je gol jedan. Dobro, to je za sad tako. Evo jednog dobrog pasa za Mitrovića, ovo je šansa 100%. Ovaj put Mitar ne greši. Smestio je to u mrežu, nezadovoljni su Makedonci. Jedni drugom prigovaraju. Pavlović odličan pas, duga lopta, otvorio se lepo Mitrović. Odlično Mitrović ovdje iz ove situacije, nema tu spasa. 1-0, reklo bi se da držimo situaciju, da se stvari odvijaju onako kako smo mi htjeli, kako želimo. Sergej ovdje ne sme da gubi loptu, na njemu će biti pritisak, to je sigurno, ne sme ta nošalancija koja zna da iritira, ta njegova nošalancija, ali neki put genijalnost stvarno na vrhunskom nivou. Evo ga Eraković po desnoj strani, odličan prodor, može ovo biti odlična prilika, Eraković, ali loš centar šut.
To je Raković u suštini više centralni bek nego desni, ovo je prinudno onako rješenje. Evo ga Ristić, on ima dobru levu nogu, prilika Radonjića, ali Radonjić nije pretnja glavom. Ali ipak momentum na našoj strani definitivno. Evo ga Sergej za Radonjića, Radonjić ima priliku da napravi prodor, ipak ne, dva igrača oko njega, ali aut je iznudio Radonjić. Tadić, može li Tadić neku magiju da proizvede još jednom pred kraj poluvremena, da zapečatimo Makedonce. Loš potez sada Pavlovića. Biće to sve za prvo poluvreme kad Dimitrijevski ispuca loptu. Očekujemo kraj prvog poluvremena, ali sudija još ne svira. Zanimljivo. Možemo li da ugrozimo? Sergej, prilika, udarac, kakva šansa, bomba Sergeja. Ali brani makedonski golman, bit će korner, pustit će i to sudija, zanimljivo. Već vremena Rumunija je povećana na 3:0. Tadić, centar šut, intervenišu Makedonci. Još jedna prilika, Pavlović brani golman Makedonije. Kad se sve sabere i oduzme, bili smo dosta bolji. Možemo biti zadovoljni našom igrom za sada. U principu vrlo smo... To je to. Drugo poluvreme nećemo ništa menjati. Za sad držimo ovako. Stigno ovdje je Radonjić prilično umoran. Vjerojatno ćemo ubaciti Nemanju Maksimovića, iako mu to nije pozicija, ali pokazalo se da može da odigra tu dosta dobro. Mislim čovjek koji može da odigra tu na pozicijama u veznom redu. On neće biti klasično krilo, više onako defanzivna pozicija ćemo biti ta po desnoj strani. Ovog dobrog pasa za Tadića, stativa je bila. Stativa je bila. Da, u ovom trenutku nam Radonjić u suštini nije potreban. Možemo tu zamjenu napraviti. Ima i žuti karton, nije nam potrebno to da se desi. Nemanja Maksimović umjesto Radonjića. Ovako ćemo to staviti. I ubacit ćemo... Mitrović dobro igra, ali ubacit ćemo Ducu Vlahovića umjesto njega. Moramo pre toga ovo malo zaustaviti, pošto Vlahoviću moramo dati neke instrukcije. Samo malo. Sekund da vidim ako bi mu možda... Kako bi ovo izgledalo kad se personalizuje. To je to otprilike, njegova pozicija, igramo. Napravili smo te izmjene, dve izmjene, dakle, ušao je Vlahović i ušao je po desnoj strani Maksimović. Evo Vlahović je 100% šansa, Vlahović to rešava odmah golom, dakle odmah gol Dušana Vlahovića 2:0. Mislim da ovim overavamo plasman na Euro, tako da ćemo moći Engleskoj na Megdan čisto kao neka vrsta pripreme za evropsko prvenstvo, da vidimo gdje smo u odnosu na najjače reprezentacije. Inače u stvarnosti igramo upravo s Englezima na Euro, sjajna akcija. Nadamo se da će oko biti na Euro, baš u stvarnosti, da će Tadić i Vlahović biti taj tandem koji će terorisati protivnike, mada mislim, realno gledano, teško da možemo nešto ozbiljno da napravimo na Euro, mislim, ako realno gledano s obzirom na ovaj prethodni period. Evo dobra šansa za Makedonce, ali Rajković brani. Ali vidjet ćemo, možda mogu naši da iznenade. Mislim, imaju kvalitet za mnogo više nego što pokazuju, to je 100%. Sad, tu je ta u stvari, taj raskorak između onog što mogu i onog što prikazuju. Evo offside-a, dobro smo odreagovali nakon kornera. Evo ga Tadić, morat će više da izađu Makedonci, tu nema šta. Možemo u suštini da usporimo ovaj tempo, jer Raković ne sme ovo da radi, jer Raković, brate, nemoj to da radiš. I da ih vraćaš u igru ničim izazvano, dobro je. Raković je izuzetno umoran, mogu bi tu još neku izmjenu napravimo. Vlahović slobodan udarac, možda je i za 3, da, 3:0.
Vlahović ulaskom u igru pregazili smo Makedonce, zaista odlična igra naših. 3:0 potpuna dominacija naše reprezentacije bez ikakvih problema. Samo prošli Miloš Veljković, umjesto koga može ući, kom je tamo umoran katastrofalno. Može Veljković umjesto, evo, Milenkovića čisto. I da vidimo da li u veznom redu napravimo neku izmenu, umjesto Sergeja da ubacimo Ilića, može li Saša Lukić možda. Može i Račić. A ovako Ilića ćemo umjesto... Kako bre, šta je ovo? Ja ne razumijem kako je moguće 3 izmene. Mislim, neki bug, brate. Ali nema veze, ajde. Šta god. Ovo je izašao napolje, šta je ovo? Će biti korner za Makedoniju, izgleda. Pravimo ovu izmenu koju smo rekli. Završnica meča, imamo 3:0 sigurno. 3 boda u džepu. Ovo je rutinska završnica. Duga lopta, malo su više izašli Makedonci. Da li možemo to da iskoristimo? Ne, sada kontra Makedonaca, vrlo zanimljivo. Ali Veljković je odlično. Ipak daju gol Makedonci, iako je Veljković iz kontra nam daje gol, na to nam ne treba zaista. Odiglat ćemo ovako. Nema potrebe da mi nešto tamo pritiskamo, ovako ćemo odigrati. Završnica je meča, nema potrebe, mi primamo golove iz kontranapada u ovoj situaciji. Evo ga Tadić, još jedna prilika, Tadić, povratno Vlahović, ima li gola? Nema, tu je Vlahović i dalje. Panika u odbrani Makedonaca. 3:1, primili smo gol, nismo trebali, nisam doduše promenio taktiku. Kad smo dali treći gol i već posle drugog mogli smo da promenimo, da igramo malo ipak opreznije, nije bilo potrebe da stvarno posle kontre primimo gol na 3:0. Nismo jurili nikakve golove, samo pobjedu, evo prečku smo imali. Potpuno smo ubili Makedonce, realno gledano, i zasluženo slavili. To će biti to, izgleda. Da će se povrediti Pavlović ovdje, majke ti. Da, Strahinja Pavlović je povređen, ali potpuno završnicu meča, nadam se samo da će moći igrati protiv Engleske. Ne mogu Makedonci, sad smo se povukli, sad tek nema mjesta za nikakvu organizaciju napada što se tiče Makedonaca. Nama je ova utakmica bila ključna, tako da protiv Engleza vidjet ćemo i kom ćemo sastavu izaći, jer smo ovim overili plasman. Očekujemo posljednji zvižduk koji se desio u ovom trenutku, dakle 3:1 smo savladali Makedonce. Mislim da smo onaj start kvalifikacija da smo onako dosta nesrećno 2 puta igrali nerešeno protiv Makedonaca i Rumuna, imali smo tu pobjede u džepu, ali dobro, ovdje smo sve to nadoknadili. Ovako ćemo. To je to, dakle, za ovaj meč. Idemo naredni protiv Engleza. Ovako, dakle, mi smo sa 14 kolo pre kraja, sa 14 bodova obezbedili smo prolaz dalje. Makedonci imaju 6 bodova manje od nas kao i Rumuni, tako da je priča u ovoj grupi završena. Srbija se kvalifikovala, to je ono što je bitno. Igramo protiv Engleza prvih u grupi, plasirali smo se jedni i drugi, tako da utakmica nema nikakav takmičarski značaj. U posljednjim mečima grupe Rumunija, Makedonija, Engleska, Srbija. Imali umornih, Radonjić, da.
Da li možemo odmah od početka ćemo staviti Nemanju Maksimovića i to na njegovu poziciju koja nam je dosta dobrog donela. Ostali Eraković prilično umoran, ali problem je sa bekovima. Koga staviti na beka u ovakvoj situaciji? Probat ćemo se ovako Spajićem, pošto ovaj umoran čovjek nema tu druge. Ali nećemo mijenjati ništa s tim da ne možemo igrati napadački protiv ovakve ekipe Engleza. Odigrati ovako. U tranziciji ovako. Nećemo ovdje staviti visoko, apsolutno, nego a stvari ne moram, ovako ćemo nešto staviti. Ne moramo da idemo gore, to je to. Ova ekipa, možda bi mogao umjesto Milinković Savića koji je umoran da stavimo Ivana Ilića da odigra ovaj meč. Grujić uz njega, ovdje stoji da je Mitrović umoran, pa možemo da stavimo Vlahovića da počnemo od početka. Morat će Veljković ovdje, zato što je povređen Strahinje Pavlovića, tako da će Veljković i Milenković. Ovako ćemo odigrati, mogu se čak i da dam šansu Ratku u ovom meču, daću mu 100%. Ovako Harija Kejna ćemo čuvati striktno i to će raditi Milenković. Ovako. Saka. Prvo malo ovako, nećemo gore pritiskati nego ovdje, možda ove bokove da sprečimo. To je bilo to ovako, ja nećemo pretjerano tu. Da, dobili su šansu kod njih i neki igrači koji možda, naročito u odbrani koji nisu onako u prvom planu. Evo ovako, to je to. Evo sastava Engleza. Stvarno ubitačna ekipa. Evo i naše ekipe. Možemo da krenemo na meč. Da prekinemo ovaj uvod, prvi posjed za Engleze. Dakle, nećemo nešto pritiskati posebno. Ovdje Maksimović dobro zatvara, izbija loptu. Šta možemo protiv ovakvih Engleza? Pitanje je sad. A protiv Engleza igramo taj meč na otvaranju Eura. Za neki mjesec dana je taj meč. Proći to vrlo brzo. Vidjet ćemo kakav će sastav, spisak, ali mislim šta može u spisku, ne očekujem neka velika iznenađenja na spisku reprezentacije za Euro. Mislim, ovo što će Pixi da objavi. Otprilike će tu igrati iste snage koje su već evo 2 godine, 3 unazad. Okosnica reprezentacije, nema tu šta puno, niti može tu šta puno da se menja. Za mene veliki dobitak za reprezentaciju mogao biti i neko, da kažem, iznenađenje, ako to uopšte iznenađenje. Ovo zvezdino dete, ovaj Kosta Nedeljković koji je odigrao u polusezonu odlično. Pokazao se da može da igra na nivou Lige šampiona sa nepunih 18 godina. I da mu treba dati šansu u reprezentaciji već sada, možda izraste od vrhunskog igrača. Zvezda ga je prodala. On nije igrao nijednu utakmicu nakon zimske pauze, imao je i povredu, mada neke informacije govore da se oporavio od povrede i da je u treningu. Očekujemo možda da ga vidimo u završnici da odigra neki meč. Sad, da li je to realno da se tako mlad igrač, mislim, po meni bi bilo trebalo da se povede na Euro, da vidi tu atmosferu, jer jednostavno mi moramo razmišljati unapred i mislim, ja ne znam, možda ja ne vidim to kako treba, ali mislim da to je jedan od igrača
sa najvećom perspektivom naših mladih igrača u zadnje vreme koji je viđen. Mislim, nije ni čudo da je odmah iz Premier lige došla ponuda za njega, i to od ozbiljnog kluba kakav je Aston Villa, tako da to samo po sebi govori, ali vidjelo se stvarno momak sa nepunih 18 godina prvi put u Ligi šampiona je pokazao da može da igra taj nivo već sada. Što znači da u budućnosti, ukoliko ne bude nekih velikih povreda, što se njega tiče, može postati vrhunski igrač, a nama na pozicijama bekova zlata vredi svaki igrač. U ovoj formaciji naša desna strana, u ovoj formaciji koju forsira Pix, je najproblematičnija. Upravo to pokriva Nedeljković. Mislim, šteta je što se na toj strani troši Andrija Živković, koji je dobar igrač, ali on je klasični krilni napadač. I jednostavno ne može da odgovori tim zadacima, on bi trebao da pokriva celu desnu stranu, defanzivno i ofanzivno. Nije taj tip igrača, jednostavno ne može to da radi. I to je veliki problem u našoj igri. Bilo su šanse umeđu vremenu na obe strane. 0-0 vidi se da utakmica nema prevelik značaj ni za jednu ekipu, tako da više za prestiž igramo, kao što je bilo u najavi meča. Vidjet ćemo kako ćemo i u stvarnosti na Euro proći sa Englezima, bit će izuzetno teško. Vidjet ćemo da li će Pixi zadržati ovu formaciju i vidjet ćemo s kim će, šta će početi. Ono što je najgore za ovu našu taktiku koju igramo i ovaj sastav igrača koji imamo, bokovi su nam problematični, možda ne toliko levi sa Kostićem, nego ovaj desni je jako problematičan i tu ćemo, ne znam da li će tu igrati Živković, da li će se to isforsirati. Mislim, u onoj toj Pixi, od kad je došao, on forsira tu formaciju, nekako je to najbolje izgledalo u onim kvalifikacijama za Euro, to je za svetsko prvenstvo u Kataru i u Ligi nacija, kad je tu poziciju pokrivao Darko Lazović. Samo pitanje u kakvoj formi trenutno i koliko on može da pomogne na toj poziciji. Neka je njemu odgovarala najviše ta pozicija, to je nešto slično igra u Veroni. Iako je on u mlađim danima nekako još dok igrao u našoj zemlji, u našoj ligi, bio onako klasično krilo, međutim u Italiji baš pokriva nekako tu poziciju fullbacka i ima neke solidne defanzivne karakteristike, tako da on u nekom najboljem izdanju je možda i najbolje rešenje u ovakvom sastavu kakvom smo sada. Ali po meni rešenje na toj poziciji za našu reprezentaciju je Nedeljković, ili da menjamo formaciju sa 4 pozadi, gde bi na beka stavili recimo Erakovića ili tako nešto, probali. Ili Milenkovića čak, možda desnog beka, iako bi nekako onda u toj igri morali da vidimo da naši bekovi ne budu ofanzivni, svakako. Naročito u utakmicama protiv jačih ekipa, da su bekovi totalno onako posvećeni defanzivi, da se ne ubacuju napred. Ali zato da igramo s ofanzivnim krilima, recimo, eto. 0-0 poluvreme. Evo, motivisao sam igrače, nisam ništa menjao, idemo. Drugo polovreme neću menjati taktiku. Htio sam kažem, ukoliko bi možda, ja bi preforsirao formaciju kako god sa 4 pozadi. Pa ukoliko ne može, bar na ovom prvenstvu, Kosta Nedeljković, možda u narednom periodu da bude oslonac na desnoj strani i onda da se igra ipak sa 4 pozadi. Na levoj strani, mislim, tu nam je Kostić kao full back, nije on klasičan back. Ja sam ovdje stavio kao Ristića neku moguću opciju, koja bi možda i u stvarnosti mogla biti opcija. Da li možda ima još neka opcija, treba razmisliti o tome. Ne znam, ima tu dosta onako nekih stvari koje bi moglo da se poprave, iako smo, kažem, one kvalifikacije, kad se pogleda, ove kvalifikacije za Euro odigrali smo u suštini jako loše. Međutim, kvalifikacije za Katar smo odigrali odlično.
Ligu nacija naročito pred sam Katar fenomenalno. Tako da je optimizam bio ogroman nekako pred Katar, ali ovo je vjerojatno najbolja opcija za nas da igramo euro. Idemo na euro, ali nadanja da ne postoje uopšte nikakva euforija ni kod javnosti, ni kod igrača, ni kod nikoga, tako da nekako je to najbolje za nas, reklo bi se. Ono što ćemo mi uraditi u 60. minutu, ovako da zaustavimo ovo i da napravimo izmenu. Umjesto Dušana Tadića nema potrebe da se lomi naš kapitan ovdje. Ubacit ćemo mladog Ratkova da igra u tandemu sa Vlahovićem u špicu i da vidimo kako će to izgledati. Vlahović, rekli smo ovako. To je to. Da li još nekog da menjamo? Možda umjesto Grujića da damo Saši Lukiću šansu. Iako je on nešto onako. Ili Račiću. Ajde Saša Lukić umjesto Grujića nek uđe. Ovako ćemo, evo. Probat ćemo s dva napadača. Ratkov da dobije šansu to protiv Engleza. Dobio je šansu u ovim kvalifikacijama, nekim utakmicama. I dobro se pokazao. Sad ćemo ga evo i protiv Engleza ubaciti. Duše utakmica, ajde kažem, nije pod takmičarskim pritiskom, ali eto da momak proba i to isto u stvarnosti zaista neka velika perspektiva našeg fudbala. Mora se reći. 20 godina, igrao u Salzburgu, odličan izbor za njega. Za mladog igrača najbolji moguće. Ovo smo primili gol, Sterling se ubacio. Da, napravili smo taktičke izmene i možda možemo malo i ofanzivnije da odigramo. Lukić gubi loptu od Bellingema. Da, Lukić je ušao. Zašto je razređena odbrana kad ne igramo uopšte ništa napadački, nije mi jasno. Opet Foden u prilici. Opet iz kontra pred Englezi, ne znam zašto ne igramo defanzivno i dalje. Ali ajde. Napravimo da ih iznenadimo na par minuta nekom ofanzivnom taktikom. Ajde, vidjet ćemo. Gol smo dali 1-1, Ivan Ilić. Nisam vidio dok sam menjao taktiku. Ivan Ilić zavukao golčinu od prečke. Da vidimo ovu situaciju, Ratkov prošao. Povrat na Spajić. Maksimović, Ilić, kratak pas, Ilić, bomba. Ušlo je to. 1-1. Lepo. Želimo sva 3 boda. Evo Kostić je. Greši Kostić. Foden za Sterling, ali Spajić je tamo. Dobro postavljen. Rajković napred, Ratkov ništa. Ne može da dođe do lopte. Bellingham, najveća zvezda u timu. Mislim, pored mnogih zvezda u timu Engleske. Ovdje smo izblokirali Sterlinga na kraju. Biće korner. Imaju opasnu ekipu, stvarno opasnu ekipu, gomila dobrih igrača.
I to nekih onako relativno i mlađih, neka ekipa koja tek sledi nekakav pik i onako, da kažem, vrhunac ove generacije Engleza. Uglavnom, još uvijek relativno mladi igrači. Saka, pa James. Saka, zašto ovdje ne reagujemo apsolutno? Ko je Veljković, brate? Šta je s tobom? Svašta. Evo prilike nakon kornera, ponovo Foden, nikoga ne prati. Zašto? Gol je za Engleze, Raheem Sterling u skoku daje gole. A šta ćeš, kad Englezi prave menadžera, onda njihovi, mislim, jesu dobri, ali mislim, aj, nemoj da mi Sterling daje gol glavom zato što je nadvisio protivnika u skoku, brate. Smešno je. Da, ali važi. U odbrani možemo nekog da izmenimo, ako nam je Milenković prilično umoran. Ali nemamo nešto pretjerano opcija, možemo Spajića da stavimo na poziciju Milenkovića i Rakovića da ubacimo. Čisto to da odradimo. Nemanja Maksimović, Filip Kostić po levoj strani, nećemo tu ništa raditi. Ostajemo pri ovome, ako ova ekipa odigra do kraja, to je to manje više. Ipak smo primili gol. Dobar potez Ristića i Veljkovića, međutim dalje posjed za Engleze. Tri jedan, gubimo. Dobro. Nećemo gledati ovo. Nećemo gledati ovo. Vlahović na ovom meču nije baš bio raspoložen. Upravo ta izmena da Joviću damo šansu umjesto Vlahovića koji nije. Ne, fascinantno je da ne mogu da napravim više od 3 izmene, znači to mi je genijalno. Da. Još jedna šansa iz kontra, to nam je onako najveći problem. Generalno iz kontra što primamo golove. Vrlo često. Protiv jakih ekipa, ali što se radi, tako je kako je. Ovdje ništa posle kornera, završit se meča. Izgubit ćemo ovaj meč, ali dobro, ne veze. Odigrali smo. Provali smo malo ofanzivnije s 2 napadača. Damo šansu i Ratkovu. Nismo baš onako, da kažem, ušli sa najvećim takmičarskim ambicijama, dok Sterling daje 4. gol, ovo je sad već ubedljiva pobjeda. Sterling prolazi pored svih koji stoje. Ovo je fascinantno, ali. Dobija pas od Rajsa i svi ostali su posmatrači te situacije. Ali dobro. Nije prošlo dobro, ali nema veze. Bitna je ova utakmica protiv Makedonije. Bitno je da smo se plasirali na prvenstvo. Nećemo razgovarati s ovim smaračima od novinara. Drugi smo, dakle, otišli smo na Euro, to je najvažnije. Ovu priču smo završili. Grupa F kao drugi iza Engleza. Idemo ovo poraza, imamo od Engleza. A 2 nerešena su nam
onako napravila problem, iako smo ovaj jesenji deo kvalifikacije odigrali odlično, sve smo pobedili osim ove situacije s Englezima, ali ništa strašno. Ništa, narode, to je to za ovaj put. Dakle, otišli smo na euro, ispunili smo cilj, to je ono najvažnije, otišli smo na euro i naredni save će biti upravo samo evropsko prvenstvo, vidimo šta možemo tu. Ukoliko vam se svidjelo ovo, vi ostavite like, zapratite kanal i u komentarima pišite vaše mišljenje o svemu ovome i predloge za eventualno neki budući save. To je to za ovaj put, do naredne epizode, pozdrav svima!